Sada se selimo u Švajcarsku da upoznate porodicu Vidačković. Dragi moji, danas ćete upoznati veoma zanimljivu porodicu Vidačković iz kantona Bern, tačnije mesto Bolingen. Pitaću gospođu Tanju da nam predstavi sve članove porodice i gošće današnje. Ovo je moj suprug Nenad, moja kćerka Anđelina, ovo je starija djevojčica Vinet, njena sestra Vesti. Inače one dolaze iz Dominikanske republike. I vaše su komšinice? Tačno. Odnosno, čula sam da su stalno kod vas. One kažu za Anđelinu da im je to najbolja drugarica. Kada ste došli u Švajcarsku, kada je to bilo, odakle ste došli i kako se živi ovde u Švajcarskoj? Ja sam već i zaboravila skoro kad sam došla. U stvari, moj suprug je tu već 32 godine. Ja sam došla zbog njega tu, on je krivac, jel? Ljubav? Pa, normalno. Sve ste napustili i došli ovdje? Sve sam napustila. Bila sam student, studirala sam istoriju i napustila i došla ovdje. Imam 2 divne diplome, kćerku Anđelinu i sina Petra. Ja sam iz Nove Topole, to je između Gradiške i Banja Luke. Jedno malo mjesto i došao sam prije 77. 6. 7. godine. Prvo mi je došao brat, pa je poslije mene doveo ovamo i ja sam poslije vojske odmah i ostao tu, dobio odmah vizu B, tad i ostao raditi i tako. Mesto se zove Bolingen, ali tako? Bolingen, da. To je 8 minuta od Berna, tako reći predgrađe Berna, pa ima jedno 4000 stanovnika. Interesantno je mjesto samo po sebi ovako, ima što nas veoma raduje, dosta predjela za šetnju, jako lijepa priroda. Imamo sljedeću susjedne 2 opštine, ima dosta naših ljudi, ovdje u Boligenu nema. Planirate li povratak kući? Čisto sumnjam. Šta mislite? Djeca su ovdje, mogu ostati djecu pa da se vraćam tamo sam da budem i šta ja znam, mislim nije to. Idete za Bosnu? Pa idemo 2 do 3 puta godišnje, mada ni Nenad ni ja više nemamo roditelje dole, ali imamo jako veliku familiju i uvijek nas rado dočekaju. Naša kćerka Anđelina ide veoma rado dole i pošto ima sestru od strica Sandru dole, ona rado sa njom provodi ljeto. Pa izlasci. Pa izlasci, pa da, i prošle godine su išle zajedno u Budvu. Imaju jako lijepe utiske sa ljetovanja i tako. I koliko ima njena sestra godina? Njena sestra ima 22 godine. I kako se ona zove? Sandra. Ovo je moja sestra Sandra, ona ima 22 godine, studira u Banja Luci, ekonomiju u 3. godini i... Obožavaš da se družiš s njom, ali tako? Jedva čekaš da je vidiš? Jeste, tako je. Ali umeđu vremena dok se vas dve ne sretnete, ja imam nešto da ti lepo obraduješ svoju sestru od strica Sandru. 230 franaka od našeg generalnog sponzora emisije Western Uniona da pošalješ sestri strica ovde negde iz okoline Berna, na svakom koraku postoje SBB lokacije, a tvoja sestra će dobiti novac za samo nekoliko minuta od tvog odlaska na šalter. Mi šaljemo novac redovno preko Western Uniona i ja i moj suprug imamo kartice. Da? I pošto naša kćerka trenutno nema, jel možete vi to da uradite sa... Naravno, njoj sam je uručila ček, znači ovo je 3. Western Union zlatna kartica u porodici Vidačković. A da Western Union misli na one koji šalju novac, donala sam vam formular koji ćete popuniti i dobiti Western Union zlatnu karticu. Zlatnom karticom prilikom svakog slanja novca Western Unionom sakupljate bodove koje kasnije možete zameniti za razne pogodnosti. Poklanjamo i 20 poena kao nagradu za učešće u emisiji plus poene za ovih 230 franaka koje šaljete u Bosnu. Svaki sljedeći put kada šaljete novac Western Unionom pokažite svoju zlatnu karticu i dobijate nove poene čime ste bliže pogodnostima kao što su popust na transakcije, kraće čekanje na šalteru i ostalo. Formular je sasvim jednostavan i lagan za popunjavanje, a zlatna Western Union kartica je besplatna i ne košta ništa. Ali to nije sve, donela sam vam i poklon od Western Uniona za svakog
po nešto. Evo, izvolite. Hvala najljepša. Kada vam vaši najdraži pošalju novac, znate da vam u stvari šalju mnogo više od toga. Western Union. Brzi, pouzdan transfer novca širom sveta. Evo, kao što smo već razgovarali, ovdje imamo 3 Western Union zlatne kartice koju svi možete dobiti popunjavanjem jednostavnog formulara na zastupničkim lokacijama u Švajcarskoj, između ostalih na svim SBB lokacijama. Vi ste nama priredili jedno veliko iznenađenje. Hvala vam najljepša i dođite ovako češće. Hoću. Recite mi samo, jer pratite emisiju, gledate? U svakom slučaju. Kod nas Pink je skoro po cijeli dan kad smo tu, gledamo Pink i pratimo. Da, pratimo obavezno vaše emisije. Kako izgleda školica našeg jezika za Dominikance? Kako si? Kako si? Dobro. Dobro sam. Šta radiš? Šta radiš? Vidjeli ste sami kako je Anđelina Vidačković obradovala svoju sestru Strica u Banja Luci, a vi, dragi moji, sljedeće nedelje iz nekog novog grada i neko novi će obradovati svoje najmilije, naravno preko Western Uniona.